Ku nshuro ya mbere muri Afurika, urubyiruko rwaho rwitabiriye irushanwa ry'imbyino zikomoka ku rundi rubyiruko rw'abanyamerika b'abirabura zizwi nka Breakdance cyangwa b-boying. Mu mpera z'iki cyumweru i Rabat mu murwa mukuru wa Maroke, urubyiruko ruturuka mu bihugu bitandukanye rwerekanye agashya k'imbyino zitamenyerewe muri Afurika. Iri rushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe ry'imbyino za Breakdance ku rwego rw'isi, rihuriyemo n'urubyiruko ruturuka hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Abitabiriye iri rushanwa bumvikanisha ko kurihuriramo n'abandi baturutse mu bindi bihugu ari by'agaciro. Guhura n'urundi rubyiruko ruturutse ahandi ni ibintu byiza cyane, kuko hari abaturutse muri Angola, Cote d'Ivoire, Maroke, Nigeria na Algeria. Rero twahuriye hano turahuza. Byatumye kandi tumenyana nk'ababyinnyi, twunga ubumwe hagati yacu. Kuri nge ni ibintu ntagereranywa. Donc pour moi c'est l'équipe, c'est un plaisir vraiment d'être ici. Kanani we n'umunya Cote d'Ivoire witwa Anthony Besanse bageze ku rwego rwo hejuru, kuko Besanse we asobanura ko amaze kwitabira n'andi marushanwa nk'aya ku rwego mpuzamahanga. Iyi ni ryo rushanwa rya mbere ribereye ku mugabane wa Afurika, bityo ni amahirwe kuri twe yo guhurira mu irushanwa nk'iri. By'umwihariko yamaze kujya mu yandi marushanwa nk'aya yo ku rwego mpuzamahanga mu bindi bihugu. Nkora mu Bufaransa, birumvikana ko aho byateye imbere, ariyo mpamvu nshaka kubiteza imbere muri Afurika, cyane cyane muri Cote d'Ivoire, igihugu nkomokamo. Imbyino nk'izi ntabwo zihariwe gusa n'urubyiruko rw'abahungu. Courtney Paul w'umunyafurika y'Epfo arasobanura uko yageze aha. Ni ubwa mbere ngeze hano kandi ndabyishimiye cyane. Hashize imyaka 3 mbyino z'imbyino za Breakdance. Natsindiye igikombe inshuro 2 mu gihugu cyanjye. Nagiye kurushanwa i Seoul muri Korea y'Epfo, ubu mvuye mu Buyapani. Nizeye gutahana intsinzi muri iri rushanwa. Habanje kuba amahiganwa yo gukuranamwo, mu nyuma bahitamwo abavyinnyi 16. Ubu naho akanama nkemurampaka gafata 8 ba nyuma, hakaba hazokurikira igice cya 4 gishira icya nyuma. Ijambo Breakdance ryaturutse ku njyana n'amajwi byakozwe ku buryo bwihariye n'umuntu utunganya imiziki wo muri Jamaica witwa DJ Cool Help mu mujyi wa New York. Icyo gihe yabikoze avanze indirimbo 2 zanditswe mu buryo bubiri busa. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.